Mimin, gue butuh vitamin. Nutrisari dulu, Bos. Saudara, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berlangsung di Sydney pada Rabu waktu setempat. Ini menjadi kunjungan balasan Prabowo usai Perdana Menteri Albanese berkunjung ke Jakarta pada pertengahan Mei lalu. Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Albanese yang didampingi Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih turut mendampingi lawatan Prabowo ke negeri Kangguru, seperti Menko Polkam Jamari Caniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah mengikuti prosesi upacara kehormatan, kedua pemimpin negara berbincang empat mata secara tertutup. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Australia mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken